тірелді. Бізге яңа йұртта фатир берелер. Йұртны утымға сатабыз. Hukuklarına elbet bilesin. Buruşlarında şulay bilsen başar bulmaz idi. Koyun kilesinin işler, ezirge bezir turuşular. Şuşu yaştan barmağın üzüne güne kekreyip koygan. Okumışa halim, işlemişe bay, usta bulurga jiyinasın mı? Өзігіз тәрбиелейсіз, иптеш майор. Детсадта ақыл үйреттілер, мектепте тоже милиция іші, еще хлеще тәрбиелей. Тіліне салынма, Нусратулла Ғилфанов. Әнейіне ақшаларını қайтару турында ойла. Ақшаны әнкей өзі берді. Нусратулланың әнесі не қылсын? Yıladı, sıkradı, birden birin kişirdi, gafu etti. Yarlıqav analar işi kuresin. Kız sonunda ne gajep, kuk-kukrevli yağmur yağdı. Kişiler bağrında da tormaklı bulup, Яшын уйный бит қойшақ. Яшын сызылға баш үстінде дәхшәт білән күк-күкрей. Олай ғынамы? Яшын үші жерге барып тұташуға құлақ тоңдырғыш шартлау яңғырай. Бәдірия ханымның да ішкі дүниясын шунды яшынлы күкрәулі хәлләр талқыды. Яман ішінің қырық құйрығы була дип білмей әйтмиләрдер мөгаен. Рәшид Мусин урамына кайтып җиткәч, үз йортларына бурылабыз дигәндә, Бәдрия ханым өчен кояшны кара болыт каплагандай булды. Табигать хозурлыгы аның өчен силтәп атканда юкка чыкты. Алар каршысына әллә елмаеп, әллә чырай сытып Вера Зиновьевна килә иде. Өйләренә үк барган булган мәллә. Кайтуларын көтеп, сагалап торганмы? Бәдрияның йөрәге күкрәк читлегеннән каядыр аска шушкан төсле булды. Самолетта ашканда кайчак шундыйрак имәнү булып алучан. Табибә ханым Назировларның һәммәсенә бер юлы сәлам ташлады. Бәхетле гаиләгә сәламнар күндердек. Рәхмәт. Исәнмесез, Вера Зиновьевна? Исәнмесез. Исәнмесіз, саумысыз. Бәдрия, біз қайда тұрамыз? Ярай. Сен де ұзатмамысың. Юк, мен хәзер қуып Қушыңыз, Вера Зиновьевна. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Рия Сафроновна, қадірлім, сізге йымышым түшіп тұра бит әлі. Құрметлі Вера Зиновьевна, зинһар ғафу етіңіз. Бақшадан ғана қайтып келу, қазірге тоқтап тұра алмайм. Иримне ошатып шертіп, қызметіне ұзатайым, аннары өзім сіздің янға келдірмін, ә? Ұт шықмағандар еш, Рия Сафроновна. 1-2 минутлық сөз гіне. Шөткіне сабыр қылсағыз екен. Өзім келірмін, өзім. Вообще-то мен бүгін сағат 2-ден гіне қабыл етем. Но сізні шында күтәрмін. Көпмеден? Saat yarımdan Vera Zиновьевна. Келештік.
Мәгәр кичекмәгез. Вера Зиновьевна Бәдрияне поликлиниканың төп ишеге буенда көтеп алды. Табибәнең юка матур иреннәренә елмаю кунган. Ишете зәңгәр күзләре илтифатлы карый иде. Ясалма озынайтылган керфекләрен бөртекләп санап булыр иде. Сезне борчыдым, Мария Сафроновна. Гафу сорыйм. Кичерә күрегез берүк. Әниткән гафу сораулар ул, Вера Зиновьевна. Сезнең алда баш ияргә һәр чак әзермен. Кылган яхшылыгызны оныту мөмкинме соң? Һичбер борчу, хафа юк, Вера Зиновьевна. Бик рәхмәт, ихтирамлы сүзегезгә. Шундый мөнәсәбәтләребез озак саклансын иде. Тик мин бүген аянычка буларак сезне чыннан да бимазаларга чакырдым булып чыга бит әле. Тыңлыйм сезне, Вера Зиновьевна, тыңлыйм. 40 яшымны тутырдым, Лия Сафроновна. Ничәнче ел инде табиблык итәм. Әдәм рәтлек киене алганым юк. Ирдән аерылып, ул үстердем. Менә 3нче көн генә бик матур тун тәкъдим иттеләр. Натуральный мехтан. Үземә үлчәп теккәннәр диярсең. Шуны алырга акчам җитеп бетми. Сездән әҗәткә сорап тормакчы идем. Нәкъ Бәдрия фараз кылганча килеп чыкты. Тагын бәгъритен умырмакчы бу туймас бәндә. Подполковник хатынының шул мизгелдә алга-артка карамыйча бу кымсыздан качасы, оятсыз син дип бөтен кеше ишетерле итеп кычкырасы килде. Ләкин ул ничарадан бичара булып, култыклашкан килеш атлый бирде. Авызына су кабып барыр чак түгел иде. Сырады, сорамый хәле юк. Йөзең кара, телең кыска. Вера Зиновьевна Сидоренко кулында гаилә тормышын шәлпрәмә китерерлек мине бар иде шул. Күпме дисез инде, Вера Зиновьевна? 5 миллион. Нибары 5 миллион. 5 миллион? Акылыгыздамы сез, Вера Зиновьевна? Аян килгәнди миңа андый акча. Без бит бер кешенең хезмәт хакына яшибез. Мин ничә елдан бирле эшләмим. Шаяртмагыз, зинһар, Вера Зиновьевна. Бала-чага түгелбез. Шаяртмыйм, хөрмәтле Лия Сафроновна. Шаяртмыйм. Кирәк-тирәкне йыга. Шуңа гызырлавым. Расписка язармын, шикләнердәй булсагыз. Бер юлы гына түли алмам, шулай да озаклатмаска тырышырмын. Сезгә бик кирәк чакта мин бит ярдәмемнән ташламадым. Хәтерсез булмагыз инде алай ук, Лия Сафроновна. Кыска хәтер, үтә хәтер дигәннәр. Ярдәмегезне буш итмәдем, Вера Зиновьевна. Хакын
bildiremeydi baldığız. Mina gümürlük kabalağa elegirge dimegendir labasa. İndi ortağın ümitlenmeriz. Kişinin baxitsizliginden Yavuzlarca faydalanu gelişken iş tügül. Birliyan kaşlı yüzüğüm barmağınızda bit. Alay diyeyim siz. Akşa verip dururga tilemeysiz alaysa. Bu soňgy sözügiz mi? Anlağız Virzinovna. Yok minde andy akşa. Yok bula da olmay. Yaray, yaxşı. Irigiz tabap berirlik itermin. Mine bu yüzük zamanasında sizniki bulgan brilyant koşlu yüzük siznin podpolkovniktan sir etken astırtın işigiznin telsiz şahidi. İrigiz bik tiz tanıp alarany, bik tiz. Şulay işler idiniz mi? Virzinovna. Siz bit in kişilikli enerjisi. Şulay rahimsizlene olursunuz mu? Virzinovna. İki de uylamayım, gözümle de yummayım. Meni birau da kızganmay. Nigali min gine ayavlı bulup bataşam. Zamanası şunday. Merhametsizler hakimligi. Kirilenip ayak tirep durur bulsağız. İşitigiz. Sizden 10 milyon talep edem. İndi ne diyersiz? Riya Safronovna? Şantajist kızız. Uylap korarım. İzlermin. Davarga tırışırman. Irtaga ebedki kadar vaqt sizga hurmatli Riya Safronovna. Menin qabul etүү saatim kunduzgi 2 to'lirga 15 minutda bita. Poliklinikaga ketirasiz. Xushsiz. Bedriye Nazirova ilerine kış har qaytdı. Kvartir işinin zeytune açtı. Bittik kızım. Harap bulduk. Uykum şartlı deyip turam. Etiyin barındağına tüzdüm. Mamıçkı nerse kım? İşler harap. Tege vraç hatın Virzinovna tamam digenek buldu. Senin hallerini etine şıkkırı bilen yanı etiyine tüm alırga deyip 5 milyon akşası 5 milyon Sağlık Bankası'nda anlıkına akşamız barın. Günlerinin birinde etiyin tattıra başlasa
Nihal iterge de bilmem, akılım erişmey. Min bitinde uzundan birliyan kaşlı yüzüğümni salıp birgen idim ağa. Atımda saçım. Ne işin iken bilmisin mi? Seni bitu uz kvartirasında birovga da bildirmişigine şiz taptı. Patbol. Anda işini rahmetke işlemiler. Yarasız o hakta tügül. Yüzüğümde, baldağımda tağım var. Mine akşa işitile kalsa. Ay kıyamet bitkisem mahşer. İkimizni de kovup çıkaracak ki. Attım teşek. Мам, купme просят? Ay Allah'a yemin ettim lavasa 5 milyon. 5 milyon. Tuturmalasa anlamay. Oya gittin. Мам, минуточку. Мам, hazır. Hazır. Oyan aldım. Bu akşalarla. Oyan taptım. Hem bir de. Sinnen sırayım. Oyan aldım sin bu tikle akşa. Akılgan yazdırasın sin bitmine. Коля bir de. Коля. Nasratullah mı? Allah oyan kilsin mındı yoksa. Enişte Birgen. Enem misin bu? Sataşılı teşme. Kim arındırır beni bu zahmetli hallerden? Oy! Sen zeytine, zinçka uylap ara. Kolye enisinin kışıga birirlik nindi baylığa bulsan. Tıl hatın bitol, anası karşık, küpmeden biri urun üstündediler. İlerini retlerler, idalar akşaları bulsa, abağanaları bit ikisi iki yakka yantaygan. Yok. Sin mataştırma kızı. Aytazlık dersen bu akşana nişip tattınız. Ulaştınız mı? Kışı doladınız mı? Kvartiri bastınız mı? Ay, tetiğin koytkaş barıbır ayttirir. Hazırlardan bir nesende yaşırıp alıp bulmayacak. Allah'ım, elmekte kürtesin bitsin benim başına. Asılını bulergevine kaldı bittiğinde mina. Мамочка, мам,
Юбка, не беспокойся, Ярый. Берни да воровство, юг, грабеж, юг. Акча Колинака. Он меня подарил, ну, честное слово. Мам, мен отнесу үзем. Әйтәм, пока шунысын алатырыгыз. Мам, сен успокойся, ну, мам, мен хәзер поликлиникага да? Ya Xudayım yerden taşlama mısın Xudayım Xudayım. Зәйтүнәнең аһ-зарларын тыңлагач, Коля Насратулла Вера Сидоренконы мушкага аласы итте. Бер күзәтте табибәнең бакчасына килгән чагын, ике күзәтте. Кыскасы, 40 елга да байтак булды. Шуны ачыклады. Ничә барса, ничә кайтса да, Вера Зиновьевна ялгызы гына. Кыргый сыман, кешеләр белән аралашырга яратмый булса кирәк. Поликлиникада иртән кабул итсә, атнаның бик күп көнендә өйләдән соң юнәлә ул бакчасына. Көз азагы дип тә тормый, үзенә эш таба бугай. Октябрь урталары. Эш көне. Бакчада 1000 дигәндәй пенсионерлар гына казына. Тынлык. Шуннан файдаланып, Насратулла күктән төшкән кебек табибәнең каршысына килеп чыкты. Стоп. Син Вера Зиновьевна Сидоренко, шулаймы? Тынлык. Кабер тынлыгы. Сыңар сүз әйтүең йөрәгеңә пычак. Хәзер үк шушы секундта бриллиант кашлы йөзекне саласың и гудбай. Сиңа тез түгел ул. Я бер, ике, İkileme. Ol da gidebilir. алам да китәм. Зілдәсәң, бәл, хөкем карары шундук чыгарыла. Жаза үлем. Тагын шуны әйтәм. Улым, Юрий армиядан кайтасы. Синең зілдәвең, аңа да үлем. Хуш иттек. Гайбә, мадам. Даду. Вот где собака. Даду. Ноябрь кергәч, училищеда подполковник Рахим Гариф улы Назировка заказной хат тапшырдылар. Кемнән булыр бу хат? Адрестагы кул язуы таныш түгел. Укып карыйлар. Так. Хатта мондый юллар бар иде. Здравия желаю, иптәш подполковник. Сезне бик яхшы педагог дип мактыйлар. Фәнне беләсездер. Әмма өегездә ниләр барыннан бихәбәрсез.
Мәгълүм булсын, моннан 2 ай чамасы элек кызыгыз Зәйтүнә курсак төшерде. Бу эшне хатыныгыз оештырып йөрде. Гүзәл кызыгызны бала табудан, сезне рисвайдан коткарганы өчен хәләлегез курсак төшерүчегә асыл ташлы йөзеген бүләк итте. Ышанмасагыз, тикшереп карагыз. Уңышлар теләп, якыныгыз. Нәрсә бу? Уйга килгәннең алга килүме? Тыйымлауның чынга ашуымы? Заманның чирле гадәтләренә тагын бер дәлил өстәлүеме? Hürmetli radyo dinləyicilər, siz görünəkli yazıcı